la mea la whakauko ai ma la au le mali e toa. Ia nga whakauko nga ngei, e le ai ma se moli mau e kasi o sa ora vea mai ai, nga masalo mia, la au le mali e toa, nga la vea ai ka mikiki lea. O le mea le ke whaia, pe a whapea, e kukusa le leia kua inga le kua iai oe. Whapea ngā fo i le la au le mali e koa. O ngā kau iai lea o se mā fau le lei, e tala whea aunga, lou mana onga. Ane lai oso ke manga ke whakau kom, o le ale mea le pare mia ka whai. Tato le whasiri lea o te le mana malama. Ia, o ke lor ka po ka wa fiar ma fau ole whaipuli. Wale maua ia iangi ma fau le, o le ale mea la inga mo whakau kofua ma le la au le mani e tō, po le pare le whionga le pare mia. O i se koa inga ngā la vea iku au pare mia. O le ua vai atu. O lea ua talo sanga lo fiso lo yesili. Ina ia tau fia pe awana i a whaawa wina lea piri foi lea a le whaipulo whaleata tōru. Lea le pule rimonia yafi. E whaati tau foi le to piri no whai ua le na tōla i mai nei le na tōua case foi lea ma le tō ono e fia i ma le whionga li pāne mia. Ia e ui whawa enga nae ma oti ai le taro sanga lo fisano loia sili. E au fia ai ma le aveo i la tau mai tūtino le vaenga lea. Ia ai pe ave ai whawa mafa ina ia tā fia le apili ma tūlanga whapena me se fo judicial review. On the other hand, o le fōwatoe au mai ke le ropo se rui po se taro sanga, po se aio inga, po se auenga. Ale whaipure lava lea. Ua toi au mai fo i le whionga i le li pāne mia. Ina ia malie ia e whaise la whaatautonga. Po se la i o enga whaatuspa ia. Mori mawina e la whaife au. E mama mo mai la ua i le vaenga lea i le hit and run. I ona wha au mai lo leo lea me taupu. So o lesi maka upu o lai kau anu e kangi le court. A o lesi maka upu o le kangi wha lea nganga. Ko se pe fōringa mai e rua kangi e whai. E kangi wha kura fongo, ko e kangi wha lea nganga. Au mai se wha tō whala inga lea tō. Ia, ole vaenga mō mua, ole whenga le apalai ale loia silima lako au ofisa o ngā walewa ngā pasi le kaimi e kau inga ngā whai le kangi po le claim lea ale pule. Ai ole si foi i ku foi le lewa walisi mai la ko pe lewa fa kula fongo foi le ngo me sa le kau onga faia onga lele i mafu anga kau wala i onga kalia o le vanga pasi le kaimi ole foi vai anga le ke vai aku ai a siaka ele o ke le ia le si kako lo ia le vai ia li of pule ai malise ma si vai ma sam ile application le lo yesili e fa ile o ke foi ia le official lo yesili o lo lako representing ia il palmia ia ke aula ia pe o ala kula fongo ai ia ke foi kawa o fa ka ngu pe wa pa nge la wala mfa ai onga mai limongi kongu ile fingo fam singonga le o lau saunga foi le fa pe o fa kankangi ale ala i se la fa ka konga le sa vai ia ngai le ka le fiafi ia o kwanga nga wa le ala e koe langal ka upu le foi back up la ko media le fa HPP le lui le o mai e fa se la fa ka konga sa wi malanga fa fe au alaku e mo kwa le ia se wingo le me langa ele o afia ia el palmia il fasio le hit and run o ia le la lunga ele lo swafa ole lui le e kau fa aku ya sam e kau on fa aku ya sam mai ele mia makupai ola ko ia kau mai fa kau konga le lui ele ala ia el palmia ele kau onga afia for palmia langa lui a inka ka afia le o fa a inka ka afia o sam o ele mia makupai o fa fenga ko konga po la ko le pelo le mele
o i tau te whaai ai e pei wa amata na tau whaale tonu tulu. Ua whaale tonu ma fau le lei. Wa le sanga tonu le ma fau le lei o le to inga tangata whapea. Ai ore fasili fo. A o siana foi fai fe au. Kuno, a siana fai fe au se ia vi foi se fau tuanga. O sa o lau mele o sa ore kangaka re ke kangi iei le melia. I mean, le ataua a fa pe o lala ai o i le pale mia fa ko ese fa mangalo ia ma foi lele onga ave sa o leo longa manga kuma longa manga onga fa mole ava kunga o ia fa isanga fa kau konga re puspa ia i luma ai kako ai fala u mara ku hu ya ku foi lele e fa ku muria le stadium mara si grandstand like lai o ia pia ai i fa isanga fa kau konga foi lele ai mai uma fa fe au ma o e kali sia uma e mai foi lele mai e fa ala poko foi fe au uma nga foi ro leo le ala le pure le onga konga marang puspa ia ai fai e sanga whakauko, e saka kaunga karu sanga i le pale mia, fai le mea ngā mō ia. A ole mene ole tau mo fai fua e watu, ole ale mea la whakauko ai fua ma kurowa. Ole ale mea la whakauko ai ma la audere mali e toa. Ia nga whakauko nga ngei, e le ai ma se mōli mau e kasi o sa ora vea mai ai, nga masalo mia, la audere mali e toa, nga la vea ai ka mi kiki lea. Ole mea le ke fai ia, pe a whapea, e kukusa le leia kua inga le kua iai oe. Whape ngā fo i le lau le mari koa. O ngā kau iai lea o se mā fau le lei, e tala whea unga lo mana onga. Ale lai oso i ke manga o ke whakau kom, o le ale mea le pare mia ka what. Whator whesiri lea o te le malama. Ia, to ke lor ka po kau a fiar mā fau ole whaipuli. Wale maua ia ia ni ma fofo wale o le ale pela lenga mo fa kau ko fu ma le au le mari to por par le fonga par mia o ye se ko inga nga la vea iku au par mia por ko mele nga fa mai ngei or ko mele le nga fa mai ngei le ka o mai ku la e pa fa mai o ta mai titi na fasi mai o le mea nga e le se fa kau ko nga o se mea nga o le pau mea o le o mai o le su le ku le pa la nga education le e ka kau i leo mar maka mare ko mesinga o leo o lo i te mire nei e te taula ona to e fai la se su enga o le o fa makalanga ia langa ile mama fa makalanga ia kula epa le wa sa wa mai fa mai or ka mai kiki nga fasi o ku no wa pelenga a inga male mar liwa yo le tali ia tu ai fa mai nga fasi o mai or ka makia i ba vai fengo fa punga o i tonu ale a taua le taua la va mai ai le saika le o le fa por kiki le ka o mai to tonu fa pe fa bas fa ka ko ngala fionga parmia o ngo le la fa tango fi tau fa mo i le la to tara fatu le la ka mo fa ya la ko e ka fa mo i le kala faku ina ia se masalo mianga longo winga ka fo ilanga fa se fa ka ko nga a pale mia por le sunga la le maleto la nga le fo o le la ka ngo fi va nga fa no story o le me le ai o le me fi fa mangingo sa mo ma fa fa mo ku ila e pa mari mongi le ai le luang story o le me nga le kasia nga le hit and run ele se murder i ku o le me ele se foul play o murder fo ile le po le alava le tūlanga pa i valea manslaughter o po le whamoinga. Le ai ma se ngā mea o a fie kua ngā o le hit and run lava. Pirioka. Lono winga sa o leilo sunga le ataua. Susu mai a limongi. Le ua maa ngalo Samuel. O mau ke lofo i makua i kari sa paia le Samuel ur kai mirigei. Se lua whaakaukonga whesanga i maka pe o runga ri i whaipoipo. Pupula le leile si maka o lesi. Or ka ngaka emo solo. Or ka ngaka ngai maua i ngālanga pero. Ari atu. Ngā kongua. O mea fwere o kele o marmara mai ia a siaka ma le whaafonga fo ia ka kokungu. O le whakoa umalawanga ngafi o ngā whai le whai unga fo ia whaamasingo i langkangi le ngā whai. Le whakoa uma. O le fwere lau wa kua le whaamasingo funga e koe o le aso lua se fulu o iulai. E oa koe koe a mai se update mai whamasingo. Mar kulanga o la iai ma se kulanga fo o se aso e whaile le hearing po le alapa le mea whai fo i kusai ma le aso le lua se fulu. Ai e umangafi.
ai sau lu ai sau fai lang ko ki fa ko ese ai la ko fo ke lo po wala ngal melo me sen ma ya kia ila mai ka fo le fa wa ese malanga lu le fai mo malanga lu mo fai mo pe fa ali malanga lu a langa lu ile anga pe fo linga mai la wa calm down langa lu pe la ko ki ka kalo mai ko ki fa ko ese mai nga pa wa me ngai fa upunga ngai ele e fo linga mai ele kala fe ngai ai e kia ulawa ia anga whapea e mongi longa whinga ngalo. Lea me rinka usa fo lunga o ia po kalama ingo sia whapea. Ai le aru i oro ofisa, kui ofisa pare mia whai whai la kala. Whai la kala. Ia ai alu ole mo kwa ingo sia lava mele nga alu sa wailanga whai melang whaaringa. A whai ingi se fifi ei. Ia ele akos korse la waianga kanga kaole le ta pipi fifi ei. Ai se ame walai onga le a fio i o le official pare mia e fai fa le sera kala malo ia fa le sera kala al saula le e foi nga ke ko kangi mai fa pe e ke awa ia e pe lava e kau le kau ia ke le mea o le fai lang kangi le i fa mskonga ai ko sa ko kar sanga le pare mia ko fa sera kau ko e le pare ngi la fa longo mala wai ia a voi la le mena le tati fai atu ai o ila atu tau nu o yana upu mana tua mai le atu o le la atu tau nu o mai yana upu ia na ia fola ma fa ma wa lunga ila na fa le lenga i le pa mia fa mai se ilonga e se le me o so mai le la o na fato a pa le mia le o le sunga la o le mali to o le la ko fo ia se ilonga e se le me o so mai le la fato a make sense le ma sa ole ole to inga fa ole ala ka ko ngala sa we fa tu lo ia te au le ataua a fai ole avangoa le ole ala le pule remoni ia fe fa ko ese ya sa mo sa ole o ia fa ko ese tai kire o fa ko ala ngai le alange fa ko ese a fai nga ke manga nga o i kai umo e kalesia e poko aku se mea ngofo nga fai kele ai lifo e fai e nga fa kau konga i ruma me fa penga awa ke lor kama sawa le fa kau ko mo sese e kasi ar fa kau konga aki e piko polo e aki e piko poko nga alo vinga ale o fai et a lifo pe aruange nga ia aruange fai nga fa kau konga le nga o ia le ku ia le mori mau a fai fo ina ye se la kula ke ko arua e sa o ila usawanga Samuel le ua free ia sunga Samuel na foi la utela longa ua maua le se finga ngalo le leo Samuel e a lui fo le nga ato e fo ia itala Samuel ia ga fai le nga lu isa o Samuel manga ko oi o fengi me nga lu isa Samuel ri mongi ale sa ru i mai pare mia mana tu fo ia video Samuel wa ia na video ese me fa tau tonga lunga oi le fa tan nga lunga tau tau ia ai si video nga po fai me ka maro sem le fa ba ia o era di bong o pu ia o era di bong a e fia kari ko wala sau kao vai susu mai la a fa fo mai li mongi ke mingi susu ange kari ya Samuel ngale du ia koe o le tangata na eli foi o e fe kau ile le ia le du nga ya oi ana nga o le mo ke mala malamba le mele ala ina e fia o so nga i o le pale mia o le tausu e ngā ai o sou alo fang. E wha ape ai tangata. E le na o e tangata le tua ia le melea. Le ai. E ngā o oe la vai ko akasi. E nā fo i ona o fai atu. Tu lo we o le i le o se ise roko ika ia ke au iawe. Le anga no vava ai lesi ana whaatal noga le ataua. O le mele aki ngu mai ia di mongi a ke au. Kwa aki ngu ali mongi a ke au. Fai mai. Le angor mata upua ia wa uma. Ai wa ungo fufua koe au mai Samuel runga e whakarangoa. Le ua mafu hai. O le fesiri au ke fia fesiri a koe ia o ili mo. O anga fea ngā o mai lau maka upule. O la fesiri le ngā. Mai maue pe ana e le pala ai e ke saurunga ka ki whakarangoa. Te lola utana lewa ukari mama kwa fonga mai la tunu ure ato anga e le pala ai ke sa wirunga ka ki fakala ngoa kai minga o mai ngo fakala ngoa se
anga e sau makele so faku ke sau lunga ka whakarangoa. E ke loa la ukala e ke oe, wa lewa nga uma re maka. Wa lewa nga uma. A wa fo inga nga uma nga sau sabu eru malanga mori mau, sau li mongi malanga kari, parengi, uma. E sa au le ato. Ya. Peke mo uma. Ai o ki fai yaku la vapea ya ke oe. Nga alau e le atua. Nga whaakanga e le atua. Se inga ia vange mai runga le ku ai ngā kangaka ma le vā a vā aku rou le ke iai. Awala e ke ika ia kia. Awa ke le fia mai ia kia. E ke fiu fo i e ke o ongo. E le kai kai o popole aku rou o ongo paule me i e mai hai. Hawa ngā le me i e mai ai. Ma le o wawa iatu. La tau au na ofai malo ma fau fau iau fai unga fai. E nao na ufa iatu. Leanga e le sa o lau wha makalanga le ke aru ma wha alele fa mai. O le maka upuaya ua uma a o lo koe kango fuoko e mairi ia kamikiki lo Samuelu. E le ai ele i uma se kou maka upu. Ia la oso uma. O leanga bingi ska fauano kai mininga. O le wha amatalanga fauano nga fai mai. A o iai ngisi moli mau, ma ngisi mau o i fafo po fea lava. The case is still open. E mawhaiunga amai e whakarangoa. Le alalanga ngā lainga amai rungar kamanea. Wa foi ngala ku ya o ko leo ai ko ka go filomi ma omi fa ngi wale ali anga sila fia ele ku ele se fa ma o ngi le melia se ele pasa la lau fa pe va ku fa fonga le tu mele e mana tu ale anga sila fia ele ku o ngi pepelo mangi fa ku nga me ia se wa leva nga oki wa leva nga ki fa ko ila no le maka oki ele se ko fia kala ngoai ia lela o fai aku langa ua ma lela o fai atu vaenga lea le ataua whaafonga le tunu o fea la no uso la ofisiri a limongi lana me wa ele a mai ai no uso lau kama fai a vare ke rua fai a va whakasi tuno wa lana mo ele a mai ai na uru po nga se isko e sau e au mai kou sa ili ilinga ia lenga sau fai mai o le ua umanga kou iloa e ese le sehem lea o le si sehem le ua mai New Zealand o fea kou fai ngai o fea kou kala ia le la o ia ko ole ai o sola mai ka mai ke au ole mo ole mai fa mo ngala ka malele anke rule lenga pe ore fo fonga ava le an waro koki i lunga nga kai mi fo mai wo uma ko su enga ore sem sa o a la wo fa sola ngi sira vai ka o ka mi kala ngo ko fia le la me nga ele ka pa ai do uso fa ya vale ke ru fa ya va fakas le me nga ele ka pa ia va ko fa e kuru mo fa si honga e fai sang fa makalapa yo ai sa me nga ele ka pa ia va ko fa sang mori mau o ko kala yang ko fa mai o sam sa wa le nga ave le fala le o fe o nga se la me nga ko le o ia ave ke si le ma fu le na lu te vetu fa ma dio ko finga ngano fa maru ruwa a fai wo ko fiu e ki ngai ai la le anga e fai mea maka ukia le akua fai la o ko i mori mau nga sau mar kamare o ankeru wa fiu e la o mai de sam kasi sam lua sam kolu sam fa wa fiu e sau de solo nga sam e le kai fia kala mo ai misia e nga kai mi ko e tai down nga o so mai a kau faku mai ko e parasi ilano ai sea ele au ia ile akua ai ko ke fiu e ki ngia le mori mau a Samuelu le nga sau ngor kau kai e shaina e agua e susulu pea ai sea le ngo inga ile a au kama kau le tua se ivangi e runga le la kau fa le ko mo moro ma fau fau ia la e so na lu il par mi e fa ni wo fa kau ko ona me par mi nga fa ile me ia le ata ona o si mo tunga a fara nga e Maro e sa o le lava oi o ke le loa ia le ala po le whainka le alo ia le whai mo wolanga ia kaukonga alo ia whailanga ia kaukonga ma whai loa me le kungu ulau whailanga kaukonga wa o ke le mamalama para me kaukoso ko ful par mie pe fa pe o la ilonga i finga ngalo whai alo whai si maka ku ia sa mo ilang kaukonga le voinga nga whaingo fianga alo whailang track test po le voinga ko masal mia ia whai lo whai so ele la se me alen ka fi le an foi e fa la nge ka konga a bakulanga fa fi au ka lo mangis fa fi au fa se loko
fai marang kaukonga le e mga mia si ka kau wak pe fa feng fai kaukonga o le si vanga foi le si ka le kau ma fo foi se o ke le lo po fe finga ngalo le li imale ma sai dinga la me kongo ngem ka up a fai foi wa fa se inga ye lem ka up yo awala ia mai la me kongo o le o ke ia wa se o palmia ale penga sango le fengo fa longo le video le vai kala sa nga fa mai sau ka o fam siko a se aro fa pui a se o aro fa pui vai mangi o ala kala sa longo wingala a iska ka mga lu I fa ka ko lu sam mai le fen ka fo ya sa nga ko fa lu fa ka ko nga le na tonu lava le na le ya tawa pe no fa yat ua matua fa sanga ese a fa fa kol mele ma wa mor kanga ka fa wa lunga ma fa ma wa lunga ka yo le tunu mana tua mai kusa po langa va ai ku loa e tai panga ku kusa I kausanga ku lo male a ai ola tilo le na fa pe wa e ngofo ma praise ku la e pa pe yo le o le ku ai va ai ma wa lo sunga la o le mari to a wa ngalo wa fai va ese lo pepe wa ese le la wa lunga male fa mangu yanga wa ya ile fionga le pare mia ora kai yo le ku ai fai e kala la fonga fa sau sili ma fa ma wa lunga fa mai se longa se le me o soi o le ala le tua patatua upu ia wa e toe le o toe fo ia tu upu ia te oe ia o le ala wa kua mai le me ka upe wa fa le ko wa se le me wa ia ilo ma tu lo wa ele o kere fa ia ko se this is a real talk. Langa ele ma fainga ko ku fa winga le ko inga kanga ka sa we so nga fai ma so ka la fo mai ma nga ole ngawi ma ka la fo mai kanga ka e fa pena fo ilanga sa ya ta ai pe no vet o tele popole a wa fie ye sa de kingo wa fo ila a o le issue le nga ke le ma fa ya issues wa langa ke lo le ya ora ke le lo ga afia bo le fo inga ka milo fe wa I mai ni usila bo le va mo lo me nga kami mai ni usila ai le fa ya lo drug test whatever ga kami solo kau kami sa ili fofo ma sa ili ingi vai nga fo ia inga ia anga sao mamongi whatever ga drug test mai le amaka nga inga wala mangu ia ke isa according le mo mau samu ai whatever ga kami solo mai kami solo eva solo ia patula ka fa pena talu bingala le na ta fayat le la asau male ko ai nga halupi le fo ila a fai ke fia manga o le mi kong ka o fila wa pilinga ka o fai le nga o le o manga fai le ruling e ma male la auria mali to mai se ka pure pulenga e fa fare pui pe ku ia oe e ala ile mori mau Samuel so o le ala o fai le ruling o nga mea e le la se mea la e ko ya ru e ko ko e apili fu ai ma nga ia lo sa nga yami e fa karikali di kai me o ko hit and run wala ngala o ko amakan ko fa fa karango nga Samuel ma to fa a wa ya mo mau Samuel according e kusa yo le o stai of so ta to fo sunga Samuel e ala fa pe mai la fo mai ona to e ave ye le o tu la ngo fa tal longa i le fa nga so longa ma ka upuro hit and run ko si sila la o ila le o ke vai ko ngo fefe si ile e ta si ala va vai tu o fefe ua fefe wa ale vave oso I le mea e faise le ringa ia la ka ko suare pe se foi walo tu le afi o tu la kana le ato io le nga o le wa fa se nga ia o le vanga le o malo lo le case ma o ma fai fam singonga fai le unga ia ko langa langa ia mai o ke longa foi ia se si ko asiaka lo ke vai ko le pe kau ngau mai ia le si vai nga fa wa le case e u ia foi nga fa la vale le avoka foi le al funga lo ia si ma la ko ofisa o nga ku langa fa ku la fongo foi le finga winga ngembe o ke al kai ai o ke karo ia fa wa le fam singa le fa popo fa popo ni vea ka ke le la nge ka ke masa sa la va e po fer ko nge me a ko fo yo le o ke si le mo fa ia ma ko langa ia e sia ke fo e ko langa ia me ko le venga ia ai ka ke le lor nga me ai ke au ia o fa kai fo le o ko fa o work case
a le la wa mai longa ye kong a mai longa ye kong mo fo mo la bongo e mo kwa finga winga mo ka upule sa tanga le ato ngal ko fia Ya, ko sa no mai. ko le sa nga sa talenga ile te mo solo ila matanga ni me sa le sa ana anga fa pe fo ngale umale the interview Sam because I'll mess all over. It was supposed to be a news topic, you know, or the topic nga o may asyata may ilisi for the fasalo, pe ilisi for podcaster. Yeah, and then automatically I nga reach out lawyer asyata ila fionga le li fai pule ya ile faliata. Mo se fa tal noanga. So it to me at the time for nga kupunga me I didn't think much of it. O ke ni loa o lea koso wha apele ngi maka upu. E ke pele kala asiaka, ai anga li whanonga pokala mele a whiawhinga. Whapengi umangi maka upu. E le alu lau ke le wha apea. Pa o le wha whika auli la ko o wha popo e whanonga mea si atama le atoa. O le media. Because once he went onto the other platform, politicized a ko lor maka upu. Personalized a ko fo ia. Le la wo ka ko ora le ko nga mela le fai aku fai mai, you know, it's just become so toxic. Wa fa inga ko me mama inga fa inga ko me lo fionga asiata fa pe voi le ato ia malo ia ka ka fa ko ia ko ia Faftai sa o le leile fa so ala fionga le pule le ataua. Langa ai se se piko sidinga moli mawinga le melia. O le fionga ya nai. Ai pe no fa la va ku na fa ke ka inga le wa la fa fonga mai ia li mo ngi le maka me ke mi ngi. Te la va tu fa te inga le. O le keisa le fionga ya lo au fa ku lo wa lo au ke ne te sio ko e mai ya le sua fa le fionga ya lo au. Le keisa fo ile le na mu mai fa le ai nga fo ile ma sa wai man to fo. Na mu fo ya respond ye le tato por kalame. Ona fai lo no fa tal noanga. Mana tua mai. Ma fai whakarangoanga si ta mama si o nā lo fo ile ta mai tai ia. E le koe kau au kalainga mea kukupu mai le ngā taimi. Ina ua mai a. Le whaatal noanga ma au mai le story e le vaenga lea. Ia ale ta mama si o nā lo male. Ia e whakakau anga i alo au whaaloto i whale lava i tono. The second thing ma tō whaia o ngalue fo i le uso ia foresa ia vaai nā foresa. Na matua fata alisi ar kuringa kungos kamo vai aru su e whakapikor mau ko oloa e fia mauas ka kuwa vangoa ma le fionga ya loa na mauar ma tal noanga ma loa e fa fo ia na mauar ma tal noanga me tulanga fa pena o le winga la ufa batala e ui le fia loa nga ia le fia wan fa mai te au ia loa ia siaka e ke fo ia ai sa te tauana na fisili mo mai te au ai le ina le fata longa na ma langa kau fo ngai le story ana o fa koi so se o ma ko ki e o ma ko wo le spiko ma ko mai le fo ma ko mai la ufionga nga uma no inga uma le a dawa mar fa fo ba sa mo o fe na o fe pisa ingi si nga kes o fe o ko pisa ingi si nga kes ma fo isia e ui le fia o le fionga koe kau whangua. Ia i le ripoki fo i sa mato whaia mai i le whatina ua whatar nora si ta masia ma sio na whini. Ai sa maua fo ilo na wanoa na wha manino fo ilana pito la au. Nga uma le. E le iangi si mea a mea nga koe sanga wha. Nga mako kau mo whai wha apea la eri e kulava se ia wha whare pui halo hau pe se ia wha whare pui fo ia si ta masia ma sia na whana. Le hai. Ora keisa le arkakari. Ya, pe ano foi atu. Awe ke koe ika mai. Awe ke koe le fia mai. Le anga sa maua loa wangua i le amakanga. Ai nga ese fo i lo. Ya, ka kere lo po le ane. Ese lau whaato whala inga sai. Nga iyo e mai e kake whakarangoa. Ya, e uma ema. E wa e koe whai mai u whaasa o e lau media, o e lau lo ianga e hano ngi media. Ia e unga e loa e aru whai mai a ure media. Ma whai mai a ia le laua wa e fiu ngira koe kau kinga ia. Le wa e fiu ngi. Ma e koe kau karusanga solo wala valea. Ia o inga mafuai. Ia.
o le tulaga na le ia tau so ia jau ia e le kai kari e inga le pale mia ia ko inga ru i fa pengi o le a se tali o le tu inga ru i fa pele ia tau o ke ro o ka ka e fa americano le ru i le Alo kakalia. Ele ko kali pa mi o ka wa fa ya kali. ia o le a kari Ele o mai masa fa la ka ko mo sa. Mo aru e fa mo lang ka ko. Ia ba ya ku sa mo aru ko fa lang ka ko lang fa sa mo lang fa fa wa me uma sa un i uma po a o ke le po a me fa ngai ka ko o ki fa pengi a siaka por me fa ngi fa malu vo ngai ka o ko ai ma ku me maka ma me afakala ma e me ngai ku maka me fa penga ia o ke no pasa ngi me pengi a me ngai ka ngaru e fa o ku kama ke ro ku kama e tu ilu mo e ta oto o so fo e ta oto tu li mai fata o na mai le mo me o ku kama fo i ta fisi tu ilu ngo mata ia ia me ngai ka ngaru e fa mai ngai wa ka mo fa mai ngai ia ngau mo la ia le ia va la lo sam la ko ia sa fo ia fa ia va la mo a me sel ko le ko fa le o fo ngai o le ala o sam o Yeremia makupai o kangi ka ngome ka ko menge wala ko ngele le kere nga afiele in ka pule lo kenge le uri ngai ke fo